Gukirite kieha itũra-inĩ rĩa Pakawa gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Girigiri kaunti-inĩ ya Nakuru thutha wa mwĩrĩ wa mũtumia ũmwe gũkorwo ũragĩirwo nyũmba hwai wa ira nĩ mũthuriwe ũrĩa ũracokire kwĩruta muoyo. Endwa aya erĩ Alex Likindio na Nemba Ayuma arĩa kwĩrĩkanĩte gũikarania kwa gũkoretwo kũrĩ kwa ngũĩ kĩhĩri gũkĩrĩkana mũthĩ wa Jumamothi ũtukũ aya erĩ nĩ marũĩte bara ya gĩthigithanio. Mebo nilimuona tu siku ya Jumapili ndio tulishinda naye vizuri, lakini kuanzia Jumapili sijamuona. Sasa na kweli kutoka asubuhi mpaka kwa nyumba yangu imeshinda tu harufu. Nimetafuta mpaka chini ya kitanda, kila mahali ninatafuta panya yenye imeosa, natafuta mpaka juu ya ceiling. Nikaambia msichana yangu labda hiyo panya imekufia juu ya ceiling. Wacha tutaangalia nini baadaye juu sasa masaa imeisha ya kuenda kwa kazi. Na mimi nikaenda shughuli yangu sasa ya siku. Ngũĩ cia aya erĩ ikoretwo ikĩhĩrĩria o mũthenya kũrĩa kwĩrĩkanĩte nĩ mathitanganĩte borithi mũthenya wa Kiumia no ĩndĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio Kiumia gĩkĩ thimũ yao yuma ikoretwo ĩrĩ horu gũkĩrĩkana ota gũkorwo oragirwo ũtukũ wa gũkia Jumatatũ. Mama ujue huyo nani ya Yuma ati walifurugana na rekodi na wakakimbishana upande wa polisi. Sasa ndio huyo mama akasema sasa sisi hatujajua, sijui yako kazi ama tujui yako wapi kwa sababu nyumba imefungwa na kufuli. Na curtain imerudishwa imefungwa. Sasa wewe sijua mtu wako ndani ameenda. Sasa huyo mama akaniambia huenda huyo msichana ameenda kazi juu ni mtu wa bidii ameenda kazi anaenda hata kazi za mijengo. Sisi tujamuona nikamwambia sawa nikamwambia ni tuonyeshe nyumba yake. Thutha wa kugera ngero ĩno Alex acokire kwĩita mũthĩ wa kerĩ Kiumia gĩkĩ mwena wa Elbagon Molo gĩko kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie nyina wa Ayuma kuoha thabarĩ mũthĩ wa ira nginyagia mũciĩ kwa mwarĩ mwena wa Pakawa na haha aracemania na mbica ya gũtua nda thutha wa kũhingũrĩrwo dirisha ya nyũmba ya mwarĩ. Sasa akafungua akakata kamba dirisha ikafunguka akafunua pasia hivi. Funua pasia mimi kufanya hivi kichwa mimi nikaona msichana amelala hapo juu hapo kwa amekufa ameangalia juu. Mimi hata sikumwangalia tena. Mimi sijui kama alikata tu ama nini. Mimi sikushughulika tena kumwangalia. Nikauliza huyu kijana amenifanyia nini mtoto wangu? Mtoto wangu ndio mbele na yeye alikuwa anakijitafutia. Mtoto akaniambia mama acha nikafanya kibarua ili shida uko nani kusaidia yake hata unilelee na waliniachia mtoto. Nĩ gĩko kĩhahũrĩte mũingĩ wa itũra rĩrĩ kũrĩa mwĩrĩ wa Ayuma ũratwarirwo nyũmba ya kũiga mĩĩrĩ ya mũthabari wa Nakuru. Fuatĩra Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjirũ wa Boro.